gye buvuddeko banka y'ensi yonna yategeeza nga bw'eyimirizza obuyambi bw'ebadde wa Uganda ng'entabwe egambibwa okuba nga yava ku Uganda kuyisa tteeka erikugira ebisiiyaga. Ssaabawandiisi w'omukago gwa East Africa Dr Mathuki asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abasuubuzi mu Kibuga Newyork mu Amerika n'abategeeza nti tekiba kya bwenkanya amawanga okubonereza bannayuganda olw'enzikiriza yaabwe. It's important that we respect the value system as Africa because we have our own culture, which again should not be based on the global standards while respecting that basic human rights. But I think it's important that we understand where Uganda is coming from, because even the law you are talking about was actually passed by a parliament. Parliament means the people of Uganda themselves. And therefore it's important that we have that kind of respect. But that should not be linked to what kind of support we go to support the people. And if you are talking of that, how do you deny the same people development? Is that human right? Is that what we are calling human, when you're denying people the basics? Bano Mathuki abategeeza nti balina okwawula eddembe ly'obuntu ku nsonga z'ebyenkulaakulana. To me, that from where we see it as Africa, it looks like an excuse to deny Africa an opportunity for growth and development. Dr Mathuki era akunze bamusiga nsimbi okulooza kusiga ensimbi mu mawanga ga Africa. Africa, size of Africa is 30 million square kilometers. It's the largest continent in the world. We have the biggest deposits of natural and minerals in Africa. We have we can even actually do agriculture and export food to the rest of the world in Africa. Abategeeza nti Uganda n'amawanga amalala mukago gwa East Africa bataddewo embeera ennungi esobozesa okukuuma ebyobugagga byabwe. If there is a tourist here wishing to go to Kenya now, just go to your mobile phone, apply for that. That will take you to Uganda, it will take you to Uganda, and that is enough. And so we are saying we have a single tourist visa. That other countries that have joined, like DRC recently, and Tanzania, are in the process of joining the process. But you have seen recently Kenya has scrapped of now visa for citizens of DRC, and so is Tanzania. And so we are saying we are making movement of people. We want to make East Africa borderless, East Africa. And that is what we are exporting to entire Africa. We also want borderless Africa. I think the place to focus on is that Africa is East Africa. Gye buvuddeko Uganda yayisa etteeka ly'ebisiiyaga ekyaviirako banka y'ensi yonna okussa envumbo ku ssente ze yali ewa Uganda. Kyokka Ssaabawandiisi w'omukago Dr Mathuki asinzidde mu Kibuga Newyork mu Amerika bano n'abategeeza nti okuyisa etteeka lino si kulinnyirira ddembe lya buntu, wabula ebisiiyaga bikontana n'obuwangwa bwa bannayuganda. Jingo Francis, NTV, wano mu New York mu Amerika.